veliki pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novi klip na ovom kanalu. Moje ime je Đole i evo nas na desktopu Windowsa 10. Znači ljudi, Windows 10 je danas izašao, ja sam se upgradeovao sa sedmice. Idemo da vidimo šta se ovdje dešava. Znači, prvo gledamo čuveni start menu, evo ga. Ovdje imamo kao neki mini metro, ovdje temperatura, internet, ovdje najviše korišćene aplikacije i dole imate All Apps, to je kao ovo program na sedmici. I File Explorer, kao što je bio Windows Explorer, klasično ništa posebno. I ovdje kao neki najviše korišćeni folder. Posljednji korišćeni folder, izvinjavam se. Šta se još promijenilo? Došao je, Windows Explorer više ne postoji, sad je tu Microsoft Edge koji je brži čak i od Chroma. To su pričali dok Windows nije izašao, a ja sam ga i sam testirao, znači išao sam na speed test na njemu i na Chromeu i na Chromeu je bilo 36 download, a ovdje 39, dok je meni normalna brzina 40. Znači ni jedan ni drugi nemaju tu neku baš punu brzinu, ali to je to, tu su. Sad da vam pokažem kako radi, idemo na YouTube na primjer. I vidite, evo brzo učita. Evo sad idem na moj kanal. I ovdje isto brzo, sve brzo radi. Šta se još promijenilo? Kad idemo na desni klik idemo da personalizujemo. I ja za sad nisam našao widgete, što me veoma začudilo. Idemo na personalizaciju. Sad, nešto veoma zanimljivo. Ovdje birate pozadine koje ste dobili uz Windows 10. Naprimjer, sad stavite plavu i boja se ova menja u plavu, vidite. Sad je sve plavo. Stavim na ovo, sve zeleno. I tako se menjaju boje. A možete i sami da podešavate boje, samo kliknite ovo ovdje. I birate sami boje. Ja ću sada stavim koja je meni ovo crvena ova i vidite sve se promenilo u crvenu. Ajde, malo buguje, mada to će da se ispravi nekim update-ima. Vidite, sve je crveno. Ali ja ću da vratim na automatski, zato što se meni ova boja sviđa. Zaključan je ekran. Ovdje podesite pozadinu na zaključanom ekranu. Ovdje možete da dodajete neke aplikacije samo Windowsove. Ja evo na primjer vreme ću da stavim. Ne, vreme se ovako stavlja, izvinjavam se. Screen timeout setting, za koliko će da se ugasi ekran. Znači ako ćete da spavate, ovdje podesite sleep, a ovo je screen. Znači kako ugasi se posle 10 minuta. Storage, to je koliko je mjesta gdje je zauzeto. Maps, to su mape, i about, to je o. Znači ovo je o mom računaru, evo vidite ovdje. Mada već vam je sve napisano, imate tamo u deskripciji kanala. Šta još? Da, vidite ovo ovdje se malo promijenilo. Ovo za internet vidite kako je. I nešto još novo jeste za zvuk, više nije ona gora onako klasično, nego sad ovako lepo, kao neka mikseta. I ima zvuk. Evo ovdje vam je panel neki sa obaveštenjima koji izađe ovako ovdje. I sad ja mogu da imate ovdje da uključite nešto. Naprimjer Connect. Da vidimo šta je konektovano na nas. Šta je konektovano u računar, ali ne želim to sad da pokazujem. Sva podešavanja. I ovdje sad samo birate. Ja mislim da je ovo kao da je ovo neki... Da, ovo je control panel. Ovo je control panel, ja sam tek sad ukapirao. To što ja gledam moje Windows 10 kao vi sam. Ovdje imamo naloge, privatnost, vjerojatno šifre i tako to, vreme i tastatura. Mogu da stavim, evo sad ću vam staviti tastaturu. Kliknite samo ovdje i sad tražite ovaj. Ja trenutno koristim englesku, sad ću srpsku samo nađem. Srpska latinica, evo ga.
Srpska latinica Srbija. I evo, dodao sam. I ovdje sad dođete, samo izaberete jezik. Ja koristim englesku. Meni je ona bolja za... Mislim, meni je ona bolja za vas, ne znam. Možete sami da izaberete, znači pokazao sam vam kako to da uradite. Sad još nešto, imamo display settings. To je da podešavate ekran ako imate više ovih, kako se zove, monitora. I ovdje samo uvećavate ove veličinu teksta, aplikacija i drugih stvari. Ovdje imate obaveštenja. Ovdje su vam aplikacije, multitasking i virtual desktops. To je sljedeće što ću vam pokažem. Gledajte. Sada ću ovdje da otvorim ovo i smanjit ću ih ovako. Idemo samo ovdje, task view i new desktop. I samo kliknemo na ovaj ovdje i nema ništa. Kliknemo ovdje i vratimo na ovaj, to je ovaj. Znači imate mogućnost za više desktopova. Sad ne znam kako se snapuju programi, nisam još provalio. Aha, evo ga. Aha, stani, nisam da to gledao. Ne. Znači ovo gledam isto koji vidite, tako da sam malo smotan vjerovatno. Nije vjerovatno jesam. Noobu. Ja sam noob. Nisam još ukapirao kako ovo radi. Ali nema veze, moram da vežbam. Ovdje imamo neki search. Aha, ovo je kao neki mini internet. Sad ću da vidim. Naprimjer, sad ću kucam YouTube. I evo ovdje. Aha, i odmah traži ovdje. Ali ovo je Bing search. Ne želim to. Ja sam podesio da je nova neka aplikacija. Nebitna uopšte. Nemam briga. Idemo da vidimo taskbar. I ovdje sad imate properties. I meni uvijek stoji, ja uvijek stavim ako never combine. To mi još od sedmice stoji. I stavim da je dole. I zaključam, da, ovako. Da budu ove mali, da budu pljosni, ovako razvučene, da vidim šta piše. Šta je još novo? Da, ovo sam ovdje pokazao i da vidimo, baš me zanima da im je onaj store. Evo ga, da vidimo šta tu je. Aha. Ajde, ne znam, kucam FIFA 15. FIFA 15. Evo ga. Stvarno. Ja ne skidam aplikacije. Da li ima Facebook? Ima, evo ga. Što sam pitao? Mislim, ovo je samo kao klasična aplikacija Face-a, ne vidim potrebno. Igrice neke, ove ako hoćete da skinete. Naprimjer, ja sam, dok sam to malo koristio, ja sam skinuo sam bio Minion Rush pa sam igrao, znači na strjelici se igra. Onako nije loše. Sad, vidite, ja imam sve programe instalirane i ne baguje to, ne baguje uopšte. Malo su se ikonice promenile, vidim, u odnosu na preview verziju, znači kanta nije bila ovako, nego bila klasična. I ovaj izgled ovih nije bilo settings, nego je bilo normalno control panel. I uopšte se nije očekivalo da će to da bude ovako, bar ja nisam očekivao da će da bude tako. Ovdje, već sam pokazivao, ne znam kako se ulazi u control panel, aha, open settings, to je, znači, ponovo kažem, ovo je control panel, sam siguran, zato što nigde ne piše da ima. Imamo devices and printers. Evo ovdje kao imate ono, da dodate ovaj kako se zove, štampač. To, ovo za vrijeme sata ovdje kalendar se promenio. Imate ovdje podešavanja, već smo tu bili. I
ljudi, ja mislim da bi to bilo to što se tiče Windowsa 10, ako vam nešto nije jasno, napišite mi dole u komentarima i ako niste igrali da li da ga skinete, pišite dole, ja ću da vam odgovorim ako vas još nešto zanima. Do sljedećeg klipa veliki pozdrav za vas, ćao!